پشتی که ده سال 2020 ده جبر بلاوبونا ویروسا کرونا قادا گشتیاری زراره که مزن دید باجارن کدوار گشتیاری ده بونه رمز به خرابی به باندور بون و یک جوان باجارانجی دیاربکره لدیاربکره ای سال روش جو سالا بوری باشتره و جی گلک باجاران گشتیار بو گشته بر خوددن دیاربکره و لشونوارن دیروکی دیاربکره دم خواه درباز دکن. Herhangi bir engel göremiyoruz. جیگره سروک کومله گشتیارکاران دیاربکر ادیب پاچال دزانین کو اگر وسا بردوام به ده سال 2022 ج سال 2019 آن گجرا و شبریه پاندمیه باشتر به. Diyarbakır için bu sene güzel bir gün, güzel bir yıl oldu. İsal bu Diyarbakır'e geçti guzari baş derbas bu. Her çıkas bandorên pandemiye berdevam benji, alaqaya geçtiyaran ligor sala bori geleki baştire. Ez peşbini dikim ku em sala bê ji reqemên 2019 biborin. Hîn daneyên meha îlonê hatine ragahandin. Meha îlonê de ji ber ku hewa hinekî hênik dibe, alaqeya bo deverên germ baştir dibe û xuya ye di dawiya îsal de dê hejmara geştyaran ji 600,000 jî zêdetir bibe. گشتیارن کو جی گلک باجارن دور و جور به جور هاتنه جی دیاربکر جی گلک باجارن کوله گریانه جوداتر تبینن و باله دکشن کو طایبتمندین دیاربکر این دوار گشتیاریه ده derdikevin peş gelek zedene. Buraya İzmir'den gezmeye geldim. Ez ji İzmir'e hatime. Geştek gelek xoşe. Diyarbakır bajarek taybet de. Bi taybeti min xast li ser pira dehderi ya navdar û dîrokî vêne bikêşim. Diyarbakır bajarek visaye ku dema mirov li vî bajarî digere, mirov dixwaze careke din jî vere. Rastî bajarek ji aliyê dîrok û çandê ve gelek dewlemend e. Güzel. Ulu Cami'yi çok sevdim. Ez ji bajarê Karamanê me li Almanyayê dijîm, cara yekeme tem Diyarbakır, mizgefta mezin, berjên Diyarbakır, pira deh derî. Ew hemû berhemên gelekî bedew û ciyawazin. Gördüğüm hiçbir yere benzemiyor. Çok farklı bir. Ez YouTuber'ım. Li gelek bajaran geriya me. Li bi rastî jî Diyarbakır cuda ye. Ti bajar nabin wekî Diyarbakır. Ev cara yekeme tem Diyarbakır. Deryabêm derbarê Diyarbakır de zêde agahiyên min nebûn. Ez ê careke din jî bêm. Ola roja me hatine got xweş derbas bim ji Batmanê hatine. Em ji bo vê kofrî hatine me ji xwe re bigerin. Li gorî daneyên Wezareta Geştyarî û Çandeya Tirkiyeyê di heşt mehên pêşiyên sala 2020 de 220,209 geştyaran serdana Diyarbakirê kirine, lê di sala 2021 de di heşt mehên pêşî de 327,474 geştyaran berê xwe dane Diyarbakirê ku serdana geştyaran li gorî sala borî ji 48.7 zêde bûye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.